Aye emergency Ghana TV ebusia mema ahwefo ene adofo nyina akwaba ene yensaka erabe bi ewo fidiem ha se ya o se yefre no hawa na hawa ansemode etudwa ene se okotena maame bi nchen se one ne ekwa akoye adwuma na okokotena honom na sem bi ato na ma ne etutu aka ne nsem a oroto nani a ento obi anim amode asimi aba bedan maame bi ne wa na wo behwe fidiem ha se ya ne su a wote no anye ne su oketwa na mepese obeka me ho ne yatwie pin no ne ebusa ne se eden ena asi yanko ne nkunkotie nsem a wode etudwa embrasisia yawa eti say bibia e ama one so kakawate what did he udi dey Koko anopa Koko na udi na anopa ne nkomo ye nya ni ye wo be ya mama yi ma ya fi agu ha betue sumu ana se ene efi adampa chew so wo ye muni ebo eti na ejuma misrewa ye nko ne boko why ebe wo na anam de na do bae mpacha ewe de boko ana momre metishi we na nkomo no ye nyamo ye kra na nsu nisio no ewra na ewro eye hawa bashiru ofi ayeduase gate ana wodiase asanu mi akra mi nimo mentie it we are all kept in suspense ye nim ne ekọ na nsu nisio no ba ana eba nisio no ewro no se wra mesra metishi ana ka ho na FB office breme I friend say hawa tobuase na sane wasem ne gu ho na mentie wuwie na ba ne su bi a metimi asu bi aboa ho enti kasa na de faso no to nchen ansa why yenko den na de oba ha man pacha ewe de boko pacha me ne abrante be na nyem na nyinsen ni mo no me ne nya kasa me ma butranso den na uko hu abrante no kwa be na afa so ne konyem ye oye ukunu wa ye ho ade den chechemi mu pacha na me ye adwuma wa ha ya topai me ye Koko adwuma okay nti emu ho na me de hu abrante no ma me na me ne ye adwuma ne ba ana chesa woni ma me bi na ye adwuma me pacha nti ma me ne ba be ma okay ena ye dey ma me ne nete den na woni ne kotena woni ne ma me na ye adwuma de na ka tu tirimu a won hwe so anyi wadwuma woni ne kotena Epacho adwuma no me ko pa adwuma no ma me ne ka se bosome ono ti aka bosome bosome bia na o say pacho na 900 no ti ame 30 cedis a day pachai nti na me ne no na me ne ma me ne ye adwuma no mo na me de hu abrante no okay na eno ka de enkyere wo no bi a wo ye adwuma wo kote na se ne ho na mpese wo de nkomuni free ye ntima me de bi bisa ne se ya nte ase ya ye hunu ba wi asem no ye ka kodro what must say pacha adwuma ni mo no na eto de bi a metimi pescata de ya minya na ma me no so hye se bosome ne nso ya mentimi nkoji sika bi a woni ho mfa nya ade ti mo na ne ba ne ka se na nije me ho person ne mentena no na me na me suyo enne mate ntimene ne enete ntime de me yenyina ye wo adwuma mu ho no me sori ana ma ba be ye madwuma na me pon ana mako e kwa be na na fa so ne twempra no no te ne ba bi nko ana pacha start ye no de na me free ye ho no na na e ba adwuma ba ma me ne ka se de we ya si sori almost sori ntem no ene de we ya me si free ba na emwa te se minim se me ye adwuma na dia e na je se me betena ne ho no dwuma ye fa nkwala ni nyina awo ne ho no te se me betena ne ho no ne nyina ye timi asori ahomache na ya ba adwuma na me si yo na me kobo a me ho na me ba enti nyina na ewo ma me ne ho no woni ma me ne ba ni nyina te ma me ne fie ne pa cha wan ne ye adwuma ye fo nkwala ni nyina awo ho no eti brebe na wonya kwan ne ehia mu saa no pacho anwumra ye pon na ye kofia na ya me ko ne ho no e wo fie kro no amu pacho eti ne dan ne ma me ne de ne mo ho pacho daisy o te fine che ma me ye nyina ye wo fie ba ko ba ma me ne dan ni no ono so de na e wo nchen ho no eti wu ko sa na wu ya ho na e ko anasa fe de no bia nim se wo ne
abema no ewo ho mpacho no munim na maame ni nim tena omunye na nim itina maame ni nim se wo ne ba no ho mpacho ene nkramofo fie wo hwe wo ma wo kokoda ne ba nchen ana se no nim ka no kra wo mu mpacho no nim ti do anwumra no akoda ne ho ama de achen ana baby me ko honuma na masa ba na me nda no honum me ko honuma na maba baby nyina ye da na maba be da nti homa chi nyina ya sori na ya ba adwuma nti uko ne ho be time be no afiri ho be time be pacha adwuma ne to de bia ye pon wa hanum say 8 anwumre 8 nti bo no maka ne me fa ya ye nkodu fe na ebo ho abe 9 okay ti 9 ukodura wunware nya hwea na udware wie bibia ansa wako ye dware adwuma mu honum ye bibia wa adwuma mu honum ti e ko fi ana ese ye koda iti time ben na mu mabre oba adwuma no pa efra adwuma mu no wotwe time ben na wunya bre ekodu fi a obi e koda no na ode e wose me na ba ma ne de say James me na o James me se wo so an me wada na wadru James demo bre ben a pacha bi o ite bo be tena na bi amekọ honum ten kra amekọ honum ma me nche na ma ba beda udi be sen wo ne ho pacha bi o kra mbo me 11 kra na ma sa ba nti ukosa no ade na ukọ hwese de no siti ukọ hwese wadidi wada ana ukọ eden pacha ibu honum ma mekọ ibu honum kra nya me kra na mekọ ibu wa no wa frɛ me say bia ha wa bra me niama ye fin be gichina akọ adwuma ma na wa kosi ama me na makọ nti bia nkomodidi mu ana me ne na ai ada na maba ma je niama na maba nti ma chi be adwuma na ma je niama na ba na ma be si niama no ti anwumre ye pon ne ye kwa na ma frɛ no wa be je ne niama na me ne de te hono nti woni ne saade no kọ so a be na dodo sei pacha nkoso anche be sei because me na try no kram and the 2 months kran and yin say by the me na tena anche to ankomo no so e nti afa de yin say aba nti mu wona yin say ne baaye no na me ka kire no no ebisa me say nti e be ne de na me ye na me say oh so ma me be pene de a me mum de nka me wo me di ka say me wo ena no ye say onye ready ena me say na onye ready dia ena say o ma me kra akofo oba ma nti o kra wo no oba net nti ho ne me bufu na mpeka ma adwen kire no okay ka wadwen sen die na ma obufu ye ena den na o ka kire no mpa cho de nti ma me bufu ye ne say me na wotin hu me a o say me pe me bisa o say o bible wo wa kwan wo ka kire me say na o bible wo wa kwan na mum wo fa wa chi nti woni na agya bibi nti say ya wonko na wote nti ade nti na esi anyin say aba me ka che me say wo ma me de oba ma wo say woni ne ntina na oba ne kra ye adwuma wo top ai soro honum nti afa ya anyin say aba na aba be ka sa say we a kire me ana nti ne nyame ne ma me bu furi me keka ma adwen pa me kan di agro o ka wadwen sen na me ni ho abufuo ba mi say mi bufu a metimi atam table we asoa me fa mo bia but me bu afunti metimi atam evangelist e betimi atam na bonkon oti ma say obia ne de ni bufu a wo ye nti bufu ba asa no be ma no ka che so wanyima menwo na me oba bi nete o che oba bi ye adwuma o ka den pacha me ka che ne say o ma me akofa oba ma ne dia ene fin ne krem ne bibia ye na mo ma miska na me nkoyi na money ba na me free hono na o frenya me o so nya me na ukwenyin sa to agu. Are you seriously? Yeah, so o ma me akofa oba ma wa na se me no abusia yete asamu ne wasantie enkomo ya na egusu a ye dada no ne atie ne ahunu ni a ekro na eme won wa kakra se abanya wukosu adwuma uye koko anopa koko adwuma bre wo mo ma pon wa wie no 8 obi ada no wateta no akobom James bi min maba na se wan akobom kwa no afro I friend say hawa beji me ne ma koko si komodidi ma moi pa na dem 2 months ni shi am predo sen asanyin say ne ba ma me nhwe ho uko ne hododo sen woni ne dam predo sen pacha be 4 times 4 pe ojidi pacha
Okay. Enti bra wo kika wadwen chere ne say oma osika ne koyi ho no adu de ne si. Enti meka chere no eno ye no CEO na maka be pesika na mame na makoyi. Ena me CEO mate. Enti emu honum no de bia na ofrem nkomodi de ma na obisa me say scanner a opa mame no hospital na me ko na makoyi ana say edro ena meto. Ena me say won de pesika ne mame. De meye de emfa ne ho because say you mame akofa o wo bad na ma de ade me ho de emfa ho. Enti emu wona aka che me say you wate. Enti da na me wo ya pon wa nyina ya kofie anwumre me da ho na ofre me say how abra be giska no na me ye na me see you. Enti me no wa dem ho no mama me ne bucket wa na diska ne bre na me say James na da yo mama na e ma wiska ne say fa bre me say me nkoyi ana. O say na me say Indi say bia me kra na say me ya akwala nti minnim nyansa maka say me yi nti ma me nim say me nim na ma me atinya kan 5 million de ama wo say me ngina me nkoyi e na mi ena wo say manya ka say me na me sinya manya ka say me yi na say o ma me hu say me nim na say o ma me na disk na ma wo de a e na mi nti James ka cho so o ma me na de 500 cedis e brew me pa chan nti 500 ne kran po no ma me mu 300 say me say 300 besu nti eno no de ma me ena Inti meji iska no na de ade kra na wo mema binum so a wo di ade no a fro no de wo nti ya obi anya wonno enya wotan nyinse ba ya na pinu a awafo binum ko ma yo mo yere no mo ade ete sa be mama wa oh my what ya wade ne hu ne wo ba na te nyinse ba ya ko bo na mane na ne mudi aso ko fa wi ase ade so bia be so ana ane ala ne ban so na ode ni di agoro no de jina agoro ade Wafa kwa dano niya nyinse yaba. Bra wo frefre na najo hawa besimine mo hawa bebe kuntuno beso denim beso TV ne mi ade nyina wa nyene se nyinse beba. Nyinse ba ye wie ne de wa bo maame a se de okay te sade a menyante be ma no asem. Ba wa bo maame amane maame no so ye kremoni. Tachan. Ma wono kremoni no so nya kwan. Yesum no me yanya na sa. Atimi akukuru sika de brawo. Sajiko yi nyinse sadi hawa kan ye no kra dia ma sherifa wa obekire se zongo ye nyinse ntubua to so Intim cha meji iska no ana ade eche na mesesa me ne ma ntim ye ba be ko na me frɛ ma me no ana me ye na me se ma pa cha adwuma ne me ye bi na mo me ko na mo ma wa ya ade ama na ye me ya pa nti wonim se me nyim anti oba na ka cha na nti wetimi ye iska se me nje na me nko yin se nti ma ka me ya oba tinka be ye se ya na ma me no so aka ka cha se me fa se be ye adwuma o ma ka se be fa me bana ne na enti emu wonom no me frɛ ma me na me nti sa na me ka che ma me ne se ma se obi be ye adwuma wo honom ma me de me ba ye nyina ye mo se fo me nim se bia ye nyina ye lipa baako ba se ma se na waka me se na James aka kire me nti me mum de me kɔ na mum meyi na ma hwede nyankopɔn eye na me ka sa ne se ma me de ma ba betena wo se me medidi na tem ma me na betena adwuma mo no ma su se me medidi na tem ana me se ma ndi na tem ti mo wo na boy ne be frɛ me anwumbre na o se hawa wo free ho no da asem na aka kire ma me na me se de wo ka kire me na me ka kire wo ma me ena o sinya na wa discuss we ko yi nyin san akoyi na ma me na wo frɛ na me sinya wo so ma me na discuss na ma o se fa bre me ntina ma me frɛ wo ma me no ha wa se den ankasa na asi man patro de esi ne se ni nyina mu kra ko ye me ko nti me kra na me ne me sister susun ho no se wodi kan wo ma akwala ne wanya nti me yi na se wodi kan wo ba ko dada patro na manya nti ma mi yi na ma wo bie ma me ko bo ho aso bo nti me sister kan sa na me se na me frɛ bo ne se ne man no so yo na wanyi de ana wo na me see yo na me ti me be me nti de bia me ne bo ne di nkomo na me ka che bo ne se ye pese ye fa meto ma me anim no see yo mombre na me frɛ me bra nti me bra ne so wo bo ase na me bra ne ye se wa ye busy na obe peda na wa hia me ne akoma me ne ho de akotuma me ne ni ankasa na esisisi a wo kire ni nyina mu akon ha be si de nti a wo ba no so mpacho se de esi ne sa asem ne ba ye no ma me ne so ma me ne ye de betu na nim na o see yo wate e na ono ne ba ne be kasa na emum ne bibia ni a ne ba ne no oba ne te nti bibia ni a ye mfa nsi ono ma me ne so ono ma me ne ba ne be kasa na bibia ni ono waje de ama me na me bra see yo se be ya sumdwe be ye adwuma nti on de waka wate enti o boyfriend no
Brana wo kwatwe no ba no ne tini nim se wonyem. Me pa che me kwa na menim se ono oba wo ho ko se o kan onim nto oba no kra me nim kwa ye ofa so nya me number frame me. O frame wo se say. O frame me. Na me bisa se me pa che hwan ni na o se wo nso hwan na me se wo na wa frame na me tin ai hawa. No se hawa be na me na me se o pa che wo na wa frame nto betimi a che me onipa a wo ya. Enti e ho na me te boy ne kasa wo akire. Na me ya na me se Monica ni enti me ka Monica pe na o ka te me. Na me frɛ boy na me say wona wo de me number de ama Monica say won frɛ me ade Monica de me ne wa asɛmben na boy ne ka te me nti efri wonom nyina boy ne de me frɛ no ɔno nso mfrɛ me obi atene baby me wo no ma girl ne to me text me message bensa ya no se dey wa text me message say ai say ka me nim kwan ya ɔno ne boy na atena acha ka me tro no brofo ana pa chan ka ne brofo e say the tro no ana me phone ni ha na na say wo trim na nganye na wa translate ya betwi ka ne brofo tro no say o say ɔno ne boy na ka ne de say the tro no na me hwɛ ebi ana wo twa tro pa chan de Joseph phone ni wa Mr. Kai brofo tro e how long I have lived with my boyfriend near the end of tro Refi Kai ba ko na ka message no we den wa na kai o se dey kai chanka phone na phone no we chamodeko omode mo va phone me na me ama hwe matombo ase hwe messages no enti ni tie wotwam nyina ne se die na de oba ti ma se ni tie wotwam de enti a me de bae na asem ni nyina ahya se na esi ma me ne so ma me ne na ye bibia me ko hospital o bibia bibia na me hwe messages ni bi na kenkai bi ma me abusua bra Facebook Nhyira 104.5 bra YouTube Nhyira TV ena ejuma na so ye kan messages aja ma afini ko ye yi enso enyi wo ready demu bra Unafa TV no eto Adum TV na behwe na ewiase no ya na ka se mbobro wafo nsu wonum homobo kwado odi bo nyina wo de bo James ma memebo a waye dey message ni biaba na bi gisa wo kan ma me ansa yenko kenkai kakra wa no trauma wa na mebo a enti kan kakra na me hade me hu ma me bi o so ma me dey person James ma me o de say kache ni amode friend no ho ya asu Koko nti okay asu Koko hello me ma ha ya na mama ba cho na what to say kami adu ba wo me na so Adum kita ye mu wa pa wada ma woni ma wa Bashiru amba try odi nkomo bi boye na ne nkomo nyina na se wone wo ba James edi agro ma nyinse bi abam ekowie se James kra no wa po ba bi ama no nti umpese bi aba fa James su bi em emesi wa wo so na fe emesi wa wo so a eniema wo hia anopa kra no Koko odi ye no ano no akwan ti se nyinse no na mo hwo no ani ne padua ne obeji ni ade de e ho nsankan no aye den wada ma de na esi de o kan bia oboa mama James no ne nyam no starting no ono na me ne ye adwuma minim se woni James o kura ura de dem na bi ntse tire na o ka nyam na so no ko check na enyinsen no mama kan tire me ampa mo ko check na enyinsen de ko be nyina me do ayo me ba se da me so me o ba tai enti bibie mo a me boa ana mko am se ni anwodi wo wa bra be bo adwuma na etire bia wo ko bia be ma won ya bante de mitia wo ka first na na wo tu hia bibia obetimi ato nti wo ba kra after bia ma ya bia na wa wo se bia na ma me pepisi we ni pewe ni nyina me yema no pre ko pa na wo ne me ayaka ti da ko be na me no bia sabe o ne me yaka de na de na me ba kra me timi nkwa ase na wo ti o mo chikose no me du wa na wo kwa start e bo me nyom ne ade ade akuti anyom na sabe ma ye kukuru mpo ni edefo eti ni nyina eti no me kan ya one way cross ade eti e odi ni tika wenti abi oba se ne ba hospital oba na use kama oba na no cross oba na me be ye woda ma obi nti me tore be 1 o'clock to be na mada no mkura na moto ade kwa se mama ado ne oba be 1 ni nyina eti unya na me wana bi use ka de ba ko na se ti betray
ni nyina me di ama na no so yale ye so fa dropping me kwa na me koye maso na me yo operation room me pia na mkate me say awa yale o me da pa na me so mo nhwe ska obi a me bia na me say 3 million ye ko ye 4 million ni nyina na me sabe ma wo go be ma ni bia ene ade say enti be man ko wo mo ska o ntimi mfa ma o dalet enti o o ni bia o ma 100 cities to bi kwa na ma ya na me am dia ma Padaro mama so me kakra o so wabo be ma ni dua wabo be ma ni dua ba ne sign pa cho ono be kan o yete o kan no am kura ka tire no be ma ni mia odi na ti o mo ye 2 boys na mo sabe o ma mi free mo na me na me di o ma mi eti na ma je nkola na boy James no 2 years we no so 5 years but ti o mo a na ati bibia ba me ti na me ti man nkola na me se na ba ka tire me ma ko fa be ma Obama James ni ti na me show mama nia me dia gana nkasa mama dia baby ebro ne dia ono a wabo be ma ne dia nti onti me frɛ no nti wo se onane no frɛ no on hwe no baby ama hwe na koduru na me to aso bi me ba mama nya botra ansa wa bo be ma ne dia ka hwe me mo ne dia ma sama me ne se ma bo ne dia ona nkasa nkyerɛ edua ma bo no na me dua kro ka hwe me mbo ne dia senka maboni dua nka be ma ne face cam ma ne se won fa mbre me o se onu ani sika e na odi ba ho ma nso mama kasa ka che me se hospital am ko nyina be ma ne discount ma ne medua ne sika mama to dia na ma ne ka odi ye aduma se ka ne mo no ku na tete ne nam so se maboni dua tie di o kan no mama bacho tie di o kan ni mo no nte o se o boni dua ka odi ye aduma no ka ne mo no tete ne nam ma ye ni kura ma pa cho wo se me ma bo James dua Omo James dia. Ma bo James dia ma. Na me kwa me dia temo wodi me na ka betimi de me na makwa ma obi se enka ono me nkasa. Ata mama yan frɛ me bra sɛ me ba nyina ai ni me bra tu ai ni me bra etre da wo de wo me kura no. Sa da so wo ye wo me na wodi wo kura ka betimi enyam na me bibia mfa me ho atase so a. Se ne wo si di matem ka betimi de me na makwa ma obi se me no nkasa. Ni di watam ka sɛ. Woni bi watama nka ultimate sawo niama bra me sa minjina minsi kan enti wodi na wodi oba na mezuma to o ma niama tie odi matama ka me mama na niama to onti ma me da awo wo na mezuma nton kwa na niama nyina na me so hia ti me dia ma me na dia wo si me niama to odi be ka no be kan wo wo si ma bi watama me sisa nka ma di watama nka wo konfie na wo ba ma tin ka let me ate sa niama bra me sa ha wa gina si emi enti na me mpese me ma me pa cho ma akwese ma me ye ma wodi matama duni matama mpani fo nyina kwa me pa cho na me si bibia mfa na ho ye nya mba wo ni matem ka kira me say bibia ni ayen fancy wo so me ame bra ya dance wo si bibia ni ayen fancy wo so ka be na wa wa de so wo de kwa no wa hwe ye de aka woni na do so enti mo ne wo me hu ne de so mama me so wo fa James da mama na mo mfe no me ne ba bia wa me da ma si me ma bo bani bia mama da bia bro me ntimi nto aso bi mo adawro me aka ta se me se ba me ntimi wadawro ma acho nya botre tie me kakra mama me slow ni diem e se gan na mo tinti be o pe bi on fa nko abi tobo ansa o pe bi akwa haya no de ba de me slow kami wadi di makama kami fam ne ba ajade ma woni me nyina busa se na be fa no ha te yanko onim ko e fa so to ne mam amama awon ya ma yesibe nto 19 yensa bibi ya wono oba wa de list so obotu asin Koko wadaro manya botre ma bi to buka kre de man pa chew ko ba di sawa ate ele na obusa me se na wo sika wiki na me se na me de ma ho o ti me de mo company fo me na wo de ma kon FM sika na o me na de ama no no pra wa ba ya me sika na ma boy boy ma 100 sama e sika me de ko hospital enda me ma bisa enda me ko hospital ko jisi Mama, hospital scan or the man. 100 cities. And I the man, Miss Fan hospital. To me, hospital. Mrs. Aka, me the white, who beside Miss Aka, and I made the amount. Maybe trouble. So there be a what discount. And the pack of the and down, my bro. Good evening, I forgot Mama, me nene she ye bi me to say so mo ni dia won friend no kan atem on nanyam enti na me da me nim say me boa no enti bi aduro no mabre na pem na memre me pa chew mama me da ati me yane ne nyina baba wo ho your friend say me bu pa mama efe me bu me no ko share ba bia me mama wo bu me so me bu
me mpese sabe fa sister yi so na akofa se ubeka se makasa ama bia ma no atra unti mama me de ani dim me so ama ya ne akoda ni na beba wo na ase na de wo bia ya ka ama ne chetia me ne no na o mesra mama me ne no mesra pa mesra me se me ne no ni baby o papa mama akoda ni ya me se ni asabe onna da ya wo me kwa no jina wo di matam ono na ha na jina wo di matam no o te sana ni ma so wo kwa homa ti no frɛ me o te so mo je dia be wo akoda ni di matam ma mi si bi sui hawa asia wo ma me nya botre wo baba ma me ne chawa na se wo mpa na chawa ma pacho me de man di na tem bai se ne ma me se ma di na tem ma me jina ma fi di kase we so so on de so se ma di na tem ma on de on fa nche mi ba mama kuma mu de mi benya me se makuma mu na akula yo da me yem ni de man di ma me na tam e no kra na me ka kire ma me no ba so se ma di na tam ma me jina fi di kase we so pa na cho asim Koko so ati na no de saka me didi wat ma ka me fesu ni mama ufra me brade e ko so ni na me brand ni mo no so be ka se mi ni obi anti wo de asam wo to me so nyankopɔ ata ho nyankopɔ le me we be di ma asem ama me so ono so hiti o ni thermometer na te ba ne kwa na ekɔ enwan sa hello Entipa sa wo messages a wono no men check na be your password na I say I have here your recording what Nhyira FM what say mama what are you saying I hear you're recording you don't bring yourself now maybe I say Koko baby I'm so something Aso ya dro no nto aso wadaruma we asema ba ohu anu ani e kana ni pa so nchane ni pa di amia wadaruma waye bi matie de waka ni nyina me se o menka se wapem ya pesa ni akoda ni nyina ba wo nchen na ye hunu de akọ yankoi buta no se eniema ye se de ko wa na se bia de wan akwara no baby no beda ho bibie no wa ba e beba ha ye me fi amento nto no bibia na kura me ya me kura na nsan na me yimi me ba shiti mama me dia kola ndra me yakosi bibia so wo mama e ho kura nya mama me se bibia ma ko dro na ye me ba wadamu wo se ne ha mina ye edisi kan hospital de nyina wa ba ba so so wo ye na edisi kan wo na me ha o de me ko dra ti je kase we ma ka se wo si bi ne mama wo bi ma David enu sa o de me da ma se bebre say mo frɛ me nyina obi se ye di nkomo efefe ba me nto aso bi fafafa de nkomo efefe ba bia waja me de we ne fe ne de we ase o mama ba say as ne se nkomo se ne fe na nya ama won tie me kra papa sabe anka wa ka men ka sabate mama me de ni die ni buo na sabe mama me bi me mom pa ye kra se sa asem obi kra nto me da minim sa ba mesrew baby awaye dru no kakra wo de se wonim se wetina me na busa me se ba sa nyina wo na sem ko na wonti me fie e no no ase o tan bakra me se wo ko ne fie na wo fa bi bai na baby na o dan na ho ba problem to wo sen ko asiwe 9 months de what wo de ye hwe ma ewade hwe na sumdwe mu na fe ye wuru de wo mu why mesrew baby I would do what I'm not so na me na doma na me nti obewa sunje ma fa ne ba no baby ba me de pa de mo mfre me bi o hospital kwa mo mfre me why o mfre be ma na ma na me yin yo me ya baba wo ho ene ya ne no abeka sa why misro na me nim sa na no odin ti mama me nsanim bi ya baba ne no abeka sa ma bi ato atwa why wadani bi emi wi abati afre be ma no ma ye bibia Mate, what a stylish you free swanza. Bashiru. Ma. Bashiru hawa. Ma. Kofi bi nyom no ko boni say. Mo bro wano. Mo bro wa bia nso ne hu mo bo. Hey, ma me mbo ni bia o. Hey. I don't expect you to talk back. Say wonsa e shede nchama no wa bie na no. Ana wonsa da no wo ye ne pre waka wate wonsa na nto atwene oti ase e wo do ajatam you just stay calm
Kwasi se obefiri wafi. One obi ansoma se eni James wo su hu mabo wo kopa wanu aduane adi nka ni James nkotwe mpena o. Ani wakodi wo nkoda abone agodo. Ana di say abrewa na wo site men check say ka message ni man kan na men kokora men ti ase message na e bara no. Oni ma wonu say utie wo ma na no masem. Boy no omo yetu nya ne ma ni nua no ma. Ope. E na ope no waje wo. Pato me bo. Wonyim ye mu asa akwatena ma me ne nchen biem. Oso na nsen ya wo betena ne nchen na asa aka nse wo ko. Me pa cho nya na nsen ya. Brebe. A check akra datam na nyi se ne kwa fena na manya 5 months. Na se wo ko waje wo. Me ko eno kra me bra na me ka che me bra se baby a metse no. Edan re na ba no abajo no so ba wo nchen ti wo ba na okọ. Na me bra na ma me ne ka sai na wo. Me ko tena ho no mampa. Na ho me ko tena ho no pa cho de. Me ko me ba wait. One akoda no ani unyinsa ye no ne na abiem. Pa cho boy ne frame me. Ne ba na nkasa frame ma me ko ho no. Nti me ko honom na ne maame ne bete se ma ba honom ye se maame ne besun se ade nti na me ma ba se me ne ba nya ma nya me kunu no me se nti efri ho na ma nkwa brantie ne obi se nyinsa ne ba ya wo kra ja adwuma no ko ye na chi wo ne be ma na hia biem ka cho da bi ujidi me ka chane wo men chicken wo se maame tie na men chicken ndi no was to no wow na ode experience say atomo Satam na minye hu ni din. Na hu ni din ti be hu ni din Monica no. Okay, nti wunya hu ni din de o ma no wow. Huh? Yo, ose mama, what are you saying? I hear. You're recording you. Don't bring yourself no dey inside say actually also said don't bring yourself. Do you know how long I dated him? Jesus. You are coming to fit in. James loves me and I love him too, madam. Leave us and wasre. Odi akuma mu ache mienu aka ho. Also reply me. I called you and so what? I am on my way. I don't know if I want to be pneumonia. Everyone I know. What's pneumonia nchew? Why? Asem we say this yen nyina ekọ maame no ho. Ni ekọ hunu James na ankasa na mpaso aboni dua bia. Yepe ho asem ka 9 months de eni second but ma no nyamre wate me mo ni dua na ma ai me bra kra ka se me ba me find number mamo na mo fra sem ne ba nyina me bra ni nyamre yeti wenki edi be mo nsem bebre mu nso yada na agimi fo because ye kasa enye ye for now ma me no wan se me no obi ama me ne me papa ni ha me ni obi ama de bia sam wa mo de to me so ni de bia se ya no mo de ye me wo ya tufu na aposa hwo uposa be mo ba ani nyina afra ma na papa ha ya me ka cha wonte acha mate me pa acha me se babu be se ye kura nsem bi wo ye fia ye di mu bi mpa nke timi aka ya dwene na nka de be siesi anka no ano no ba bibi nti eto ma bia na ye kom woni ma bi mfi se ba de agina na nye enti tobo ye ne ma me ne nkonko kasa next time ko tunu bi nche se oni ne ye adwuma na the credo ato ba anim mate mama ya mekugo na Nhyira madam fu ba ko obono afo mpansa Sofo Steven alias Omega echiane pa na ima abaya ne de na mo obi kan se wada o makwan ho ba abaya ne de no na ima mesre maame no de o kekan nyina yensemu de maame ne kekan nyina yensemu me de ya boy ne maame no adentia naima hwe asa wansoma na se wona ba kwada that pick not naima da o man kwampo de nkan bi sada me se wansoma no ba cho nkan bi kurada eno ya me ma dwene na me ka se me no de dim ko man nkan bi da me se eno ya me ma dwene okay de me pa na me ka ba cho okay o ba no me boa nya ne ba no ni ba no okofa no say ya bonti sunu kwa okofa na ba yeah oba obi abetna wonche you have to be ashamed of yourself say be producer e di obi de ye ni ye yense no oba eni obi eba eni obi oto nchen anyem utumi ka chen so nto nyizengo anu de wonse wanya no ye nyante oh ubi sa no okan sem bebre wanya no number 2 oba no ni obi awo sabin producer de wona ne te ni sesi ano no se na we no onana na se ne yemu no e ya responsibility say o man aduani di akola we so ni ba bi da onti do toto abo na ototo ba park no so na mabufu
ye di jawa ne de aso awo utumi ka se mayi minsa okwa yi nsa we na hwan responsibility ati sadia ne ba no ye so ne panchi baby akola no ye de ne befa no ne ho nto no adentia oba so obi yam utumi didida awo ba bi da adu obi oba bi te waja abaya no ye ka wo se mayi minsa o yi nsa kwa he no obi so an so ne James Gwada anu kwa body ye tie akola ne statement cha to da bia ye se akola so o kasa no o ka no kura mpanifo no ta pese o mkire se o mu ade akola ne se o no ti wonyina okofie honyina okoda mu honyina wonim o ma me no wonim o ti ma se o ba no wanyi ho ano wonim o ntun ka se wonim yakuro mu di ani ni die ana bibi se ya ba okay hospital o so ye se ne o jaja akola ne ga 1 million naima nukure ni na sa kran so otimi de koso den sesaba naima tie nukure ni anya pobo ne hunhuna 1 million de ko hospital ba sa de yin seba naima o no bacho wia misro naima ma me na to asem o kan ni no ya bad time o hunu so ya bad time akola na James we ha James na aka so James no ma me no onim ona na te ne ba no na mo se no obi di anko agro anu obi di ase no hu se wachinya o de hu ani asisie ebi no ya akola yi da bi akola no abetena oba anyem no be kam ye ya o se mahoro mensa o ro nsa kwa hifa ko ni fa o ntumi horo ne nsa da anu ntumi nyi ne nsa mfiri mu da ye so ne party o be ya akola no makola na wo na mpo se akola we ni babi tie so ha da ma no asa ba chocho bu ase mame ba 30 seconds nti akwanya mo dia akola ne fa so no in fact not naima ntwaye na mama no o manitima ne tedodo na mama manitima da san fra na wada ma ye pa no responsibility objection oyima objection me ba mama nyamedwuma objection any responsibility ne ba no na wa he it be kwan kama me ni case sa me kwan kama me nga ne babo no unu so no obinya se yeso ne panchi okofa godu ba ya nka o ma me no o dia ba pani bani otina fie ma se duafo omoya ma me fu bebiri a okofa no betena no ama ne ba no yusu ebia no bonne onu nso ntimi ntara o ba kom no ba nkola dodo ane babo no wanyem o ma na nam so atunyi sa agu ma me panimu a sebe peduasa objection osa ekoka se koto nyinsengu ntakola no oh da bara kola naka arentina kola na sam de yempese de be yaduma no oh so akola na kasa with pain wo akola no te wo banyem no wasa wo ma oba no 5 minutes afa koma akola no nkoto nyinsengu we don't have any evidence to it no akola no we don't have any she said it but I don't have any evidence to it but mama na tumi anyine no ano can no brofo wana nyere she did not answer okay relax I'm saying go kitima no center go kitima make me kwaba go man enkoma onyema madam fu be friend and to wada idin no okay ma fa wo se me no wo ye Koko utia wo kan 9 million a month obi ji 300 500 me ma wo 9 million ma be fa wo se ma ye wo papa baby a wo tie no emwa wo ti bra betra me a ma so man pontwe di dabi ma ka cho say ne me ma de chempra dabi ma me no wo ye pa okay say me a on yes me Mike na wa carry Mike na e bo ha oyima ma me ne ye pa say me a me say ma usika ko hospital 5 million me dia ma fa man so fa ko yingu woni evidence bia so so wonyi 5 million ko yingu 5 million ma wuti akola no kasa akola de yakola bonne akola bonne ma jiw asam oti fie nyame ma 9 million o 9 million ya dia 9 million ya obi ye Koko man 9 million e de tete do ya da bia to nyam na de Koko ne e to say ya bisa Koko no ne dodo amoye ya bisa Koko no di do Koko mo de line ana to tu chen na me hade e chere me abe Eba. Mami fa frefo ne kakra nto so ansa na maso ekra. Mami kwa homa no so biom. Hello. Oh me ma he. Ye ja fa kwata. Oh me ma somo asante mampon ku fiase no ta coach. Yo. Oh me mami ma no abedwafo nyira moni adwuma. Na ne brago atono so asene ba pene ku fiase one Mr. Apia.
so mamoni adwuma pa Nigeria me jo so ne champion brofin wo me media me maame no abrante ne maame na meka bibi kakra kire no sabi enya ka wo pene che ka wo ba kokofa we yaba ne mom wakofa ba enya dia ewo mu se akola no won ko ho no wako no nti wako no na aboaka na wonya na dura na enti esre maame no won ti nani enhwe abayo no no ni abayo ni ya no bebrebe sabi enam so nti na wa abayo be fie ho no beba be ye wadwuma wo se no okoba ena ka so na mechefe na munyina ma bomu ko ena we nyina aba enti esre maame no wonya botepa mo ma ne bufu ena mo ba be de mo ba me mfa ho eno de maame wo kasa me no nya ade ye trɛw uba na akofa ba boa uba no na mo hwe ye nua ba sɛ yo no so benya na so wie me da so wo me okay me so me da say be fa be me no bi enso so hello oh hema bi ba ko pe na ma ya cha de ba de bebre na nkwanso nso echi gra jo wa me de wa do an ma ko me da kakra me kan se me tre me ma se pomso ya ba nte on hwe se na obe na yi na de ye to ye because untimi ka so yi we ni ade na ko emi o ya fa akora to no ye adwuma wa fa ne so bi bia no se asem to na se na wo so bua no na we asem ato nipa na okofa no na ye wa ba ba ma so na akofa no so nti asem na ko emi no na aka bo ma ye ba ko nti won hwe ne nka na fa ye to ye nyankopon ka mo ho wa okay o ka won so ohun epa and a comment no p by me for last one hello hima b me na fu di baby afrefi ajo mi do was a cemetery yo wada ma yeti o manage my farm we ya ma se ka but o Ghana man ti de o hima b man ti mi kro mu fon kan o man ti daga tin kan o want to daga tin kan sabi kafra enne na ye hwe ahoho bi anim na on say ba kofo hensan so nyame ne kata aha nti mo fa e kase ye twiti ne dia eyi ne se ke ewo ye ntimi entifa che ya ti asie pacho ya maame no onya abotre enti se ka ye ne baba ana ko nu obi ko ye djuma nanka ni na obi baba ma ye ne sa ka be ne de ade na odi ye no onna ne no hwe na ono no nkoda asie na obi baba ne beda soro no hwe se ya yesre no ne bana kwa kofa ba o hwe no ya da se okay yenso ye da se masa so adawase biem sa oje brane kwakọ share video no ebaye na wiase se wo frantoma ago a eye ni adi pragro ukoye se wo kwa akoye adwuma intesi den na wo ni maami ye ba ekokodi mpem agro ukoye se ukoye adwuma na se ukoye se wo kwa akodi do wo kwa akotwempena ye frantoma agofi enso ye sori a yen ni edi pragro sisi a hye bia wakomu ni baabia na ye kasa bebre atore bia fa kwase a epenyinche bra ho ase na fa pe wade papa bi na maami nso sa stemi awuraba yi ken se ye no kradia maami nso anyade se wo ba ene wo bia nyem na wabo wa mane na wotumi nya kokuduro ema sika se ye fa ma awuraba no nkonko yi nyinse ne ntum enti so senka ye wo ba oba ena obi ni na nyinsen ena wama ne sika se won konko yi nyinsen ni mu a enka be ya wo dana so wadwen ho se nyinsen na okwakọ yi agu obenya nkwa anase den ena beto no tempo wanhre ne nkwa bisa se den ena besi wona wodi mu den na beto no ankwa ye wo ba nti na ko ye obi die nti wo ma ye wo wanyinsen na gu na hu sunsuanso bia no no aso anade se no krese sana mami kind dia na mami ne so one try cry because ono so aye obi ba oye nipa ne bi moja na obi wo mu no ono so bi wo ne mu na wo ye oba tan wo fanta ne ma we nyina bi mu intesi den na wo de sa edi unyonko ba se wo ban na nyinsen won konko yi nyinsen because ono obi foforo ete na nti se ye sa nipa na na oba ne ne na anyema nti nka obeka se won konko yi ngwa na esansa wo pe na asem nti atode bia ye ne obi edi asem bia ya na emfa ne kwam nyansani ehum sakra na na so odin sakra na ya ade a enye wantu ana mo papa wo bai se wo ba be ya adwuma wa mma se wo ba be twempra nti wa yamfum so na so hwan na enyamfum so da ewiase hwan na watumi edi ne nsese ne bo akasa onye ebone da
Mfomso de e wo hoda obi aye mfomso nti wontumi nyina na mfomso na waye ne so entwe na so kai ho ne hu se wo na ene hye ne yefum oba eba ene hye ne yefum nti se bibi uye ono ne bibia eye den abofra ne so beka no umoja ebeka no at times na ya ye hu ne se okwamofo na ebokwan ankan ya dan ti hu ne se etime se nke ka wo dan a ka be hu se kwan na achia se ye wo baba na obi aye ne sa ne ye ka kire ne se onkonko yi nyinse ne ntumwu a wan ka betwe hu mienu ka hwe a akoma bi a wo de bekọ nipa ne so no kra enya akoma ketoa wo bufu ebefu no once mom na so oba na kwakofa aba nta wo se responsibility bi e wo ho na wo se wo take se oba na nya wo se wo ye nti huntumi meka se wa wo hwo nsa e wo ho wo ye den e wo se wo take responsibilities na wo sha abofa no ma ne wo nipa mienu na enyem nti huntumi nka se wo gya ne nyina de abo no so da bi enye right sa nti se ya mpani ampa se ne maami abayo yi ke se maami e ka kire ne dia ene ne mfa ne kwam e wo se o ye ne homework yi nti abusua me hye mo bo se bibia tofom e wo sa story we hu a si ya ka se ye de ani bedi a kire no bibia tofom a me de ba bedan because asem we the we a aircon mani nje ho enya asem de omo ni awraba no eni ni ye nti wo se omo take responsibility ye bedi a kire na afa bibia wo honom no ye de aba bedan na so ahu asem ne mu enkire mu eyie aha na mde wo si na me ka wo se hada so emergency Ghana TV mo sonfo na akosi ade pa me na mje adwa na mde dwumede eba wakwa mu da se ne mesan so ene wadi ahye mu biom like video na share na subscribe for mama aha ana mde wo si makrawa na madawase